DPS Tele class. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuri hafta ke eggota mi hafta ge so tikudena hissa kollani kurin mes tiya darironna hissa kolla fawafila wale eh namaz tafatu gotaka tayyar hinga filal feshmo kuri dua kiya dama رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما miyadge filal fetnumo kurin tiya darironna so hissa kuri fade mi hafta ge tiya darironna hissa kuram miuleni kurin telikudaw naga difawa fila wale ema huriha kunin ves maane mi filawalu wara nangala kanuda aduwaha migota takuraruko mi filawalu hissa mi kurani mi filawaluge esesse kuriyange mahoga niguman hamaji fawati ema huriha dariwaru kurin bunihe wara nangala mi filawalu kanula aduwahati so mi hafta hissa kuram miuleni hadis ugenu hinga miyadge filawala dimu kuri miyadge filawalu tiya dariwalu daskurani kon echitto badalama tiya dariwalu miyadge filawalu daskurani kiti rasulage hadis ugenu muge faida ego adi mi filawalu tiya dariwalu kamiyab wani kiti rasulage hadis ugenu muge faida toge tireng maduwege hatar faida illiumu denginga lasnukon awaha duwahuge filawalain koriyad dama kurin bunihe duwahuge filawalaki hadis ehennu hadisaki ei tiyadarunnar singene faden rasula sallallahu alaihi wasallam nispewache hadisaki islami shariatuge tevana mastar ehennu denginga hadiske taarafa baladama hadis nuwata sunnataki Allah subhanahu wa ta'ala ge rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge emmeha basfulutaka ekadege faanuge emmeha amal fulutaka ekadege faanuge kurifulumatiga kamin hinga ekama medu ekadege faanu inkar nukurevi nuwata russawakan faalu kurevi komme kame mikama igrare veskiya adi migiturun ekade faanuge riveti akhlaga adi sifafulutan hadis ge terega himeni ema mayganu fas bayem mi onnani hadis ge terega ei pasfulutaka amal fulutaka igrar riveti akhlaq adi ekade faanuge mai sifafulu so dentiya daruna hissa kollani hadis ke himene baitawge tafsilta so bunihen hadis ka himene mayganu fas bay egotum furatan bayki ei basful ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidale fawa kama sahabi bekalak bunefawa komme basfule egotum sollu kama ra'aytumuni usalli manei timan kadefan namaz kurawaniko tiyabami hun dun gota tiyabami hun namaz kurashe emma miwani basfulaka hadis himene baitaw tere devana beki ei amal fulu mi kit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam amal fulun kurebi kama sahabi bekalak vidal fawa no tahar minna ingifawa kame misalaka maghrib namaduge kurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam domefawa kadurun roda villawa domefawa kadurun nekkamuga wani nama hiki kadurun roda villa hiki kadurun nekkamuga wani nama finun roda villawa ema misadum mingeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amal fulun kufawa kamekka hadis ke himene timmana be ki igrar nuwata kit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamen hinga ekame ekadefa nege wadayagatumu ekam mana anukurevi komme kame misalaka jabir ge fan kiben ahar mennan aiswawa hadise ge mana miwani irosma fahu magri namaz ge kurin derakuwei timam men kon ulunime rasulullah sallallahu alaihi wasallam etam feni wada gannawane ehen namaves mikamaka ekadefan amure nukurave
adi manay ves nukurave ema mi igrar nuata kamin engumu ekame mana nukurawa kamuge misale hadis ka himene bayte utteren hatarun bayki ei riveti akhlaq mi kit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ge kibain faalwa riveti khulgu fuluta ege misale gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki kudaku dinnasha bodeti mihunna oga terbe kale ema mige terege faha kolleve khulgu fulaki ei oga terika ema mi hadis ke nota hadis ke mibain ahar minna mi faha gawani kit rasula sallallahu alaihi wasallam ge mai riveti akhlaq demmyoti hadis ka himene bayte otteren emme fahuba faswana ba ei sifa fulu mi kit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam ge kiyen fenna jismani sifata anin himbuna kan wanama beru fushun fenna kantatta egotu misala kamyoti mista gunteren emme moonumati idiveti befulaki kit rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam me misalu sifole gotu ka faha ko fa miwani moonumati idiveti kan මේක ෆිදාවණු මිහාට යදරවණගේ ජෙදෝ හදිසකි කොබාකම හදිස්කෙ වෙජ්ජියා මුහිමේනි කොන්කොම් බයික්කා දෙගින්ග හදිස්කෙ මුහිමුකම බෙහෙගොතුන් තිකුදි ඕඩියා කොලෙන් අඩුව හාදම මේ ඕඩියා කොල සෝයෙන් අඩුවලා දිෆාවණි සෝගේ වරක් ගායෙන් අහෙක්කම ගවවා අදිත්‍ය දරිවරුන්ගේ වෙස් සෝයෙක්කම ගාවා සාහුසෝ එහෙම මිෆුරුසතුග සාහුසෝ සෝ වර බොඩ ශුකරු දන්නවා එම තිකුදින් වානේ mi audio kolu waranagan aduwa hafa hadis ke muhimuka mi audio kolu denagenna emma higawaha audio kolu aduwa hadama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيت مسلم أخون سنة عمل كرمكي هم كم مسلم جمع واجب جمع كمي كريت قرآننا رسول الله صلى الله عليه وسلم جب بسفنو سنة واجب كان رجلن إنجي الله سبحانه وتعالى وحي كروافا به وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ماني كلمة غات رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبي كم كمجا كلمة هفاشه إبهي إكم قبولكم إغتان عمل كراشه أدي النبي صلى الله عليه وسلم إكمكم كلمة نهي كروا منا كربي كم كمكم كلمة درو غناشه رسول الله صلى الله عليه وسلم نوحان بدن أمة عمر كروا فوني النبي أجا سنة غايفم أدي ين عمل كرما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ معني تمن نبيا أدي تمن نبيا فهو تدم قلبي جنتبي خلفاء الراشدين سنة غاهفون تيابامي هنگ مچ واجب بگمه أدي رنگلا دون وورا قلو دتون دنگلا هف هٹاشه إبهي سنة تبعه أدي سنة غاوا فدين عمل كراشه يا خلافا عمل نكراشه آده خلفاء الراشدين سنة غاهفمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فلكان هندان كورن هټه نمس أي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فنن حالوه إهن حديث قاوه فمن رغب سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني ماني فهي تمن نبيا سنة مون أمرالا في ميهاي تمن نبيا هداية قاوا ميهكو كم غانوه مي حديث مرادك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة غاوا غفني أدي سنة غاوا غتوره إهن غت رنگلوانه كمغا بلا إغتن عمل كرا ميهاي سنة دوكل ميه كمغا بلوينه واهكه أدي نبيا سنة دوكو في ميهاي إكليك فانونغ هداية بيرغاوا ميهكن أنغا دبمه شك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة غاوا غتن عمل برابر كوغ منوي فريهما مسلم كنوا هټه ඔබ හොරිහා කොදී so ඉව්වාලදින් අඩුකොළු නිබුණු මෞලූමාතු වරක් බොඩතිය දරුවන්න දේහවෙච්ජෙදෝ හදිස්ගේ මුහිමුක හදිස් දස්කෝ උගෙනි අධි අමල් කුරුම කියෙයි අහාරමෙන් කොම්මෙ මුස්ලිමගේ මච්චවවා වාජිබෙක්ක දෙන් හිඟ හදිස් උගෙනි
daskon adi amal kurumu aharme libe fayda tak baladama hadis daskurumu itu rekade faan deke lobi wan daswan rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobi umaki ei ekade faan inge kanta takko nahi ko kanta takko doru hedimu hadis ugenumu itu rekade faan uluvi goikkolu engen daane hadis daskon en amal kurumu ahar menna sawab libigen daane hadis kiyumu sunnatan ulen aadawaane hame yaiku hadis daskon amal kurumu itu rekade faan macca sodave kiyevene tekudin ingete emme dahimi haki kobakan warad rangalu emme dahimi haki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge namfulu geneve hindu ekade faan macca sodave nu kiyamiha ema komme dalego swane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge namfulu geneve majilihe nuwata tanegga sodave kiyama emma furihama kollan ei sallallahu alaihi wasallam mihar meoti mi fidawaluge masekete hisaba deifa kuri haftateke eggota mi haftaage ves mi fidawaluga tiya darwonnasso de maseketen hissa kollana mi maseketta tiya darwon qurani hamekani tiya darwonge islam liyafatuga hinga frotama maseke ekegoti konkametto badalama maseke ekeggamyoti deifawa golitakun hadis ka himene baitan hodade mi fidawaluga so hissa koddimennu hadis ka himene fas bay ema miha tiya darwonna fenigen mida gota tiya dariwarunge nod fota mi golu nagani huraham minnani hagoli adi digam mionnani dihagoli ema tikudin hada mi gota ki mi gota tekudinge efoses gandek gavias nuni fotu gavias mi gota mi golita neguma fahu tafatu fas kuda beenun koggen hadis ka himene fas ba mitanu hodala demvi war fase hado mihar meoti mi fidawaluge emme fahu masekata hisaban adefa masekai de gami jeheni so dena fas liun kole mi liun kolu kiyal mafahu mi liun kola gole hadis ka himene baita liyem mi jeheni te daribonna luiko dirmattaka te daribon masenne te mi liun kolu fotan nonigias en namames suruhiya kam maseke de jahafa number jahafa e number wa liun kola gole jawab liyelam wa hinga furotama liun kola goti kommase ke to badadam ekek gamiyoti khalidu ke fan lobbumas farikulu watam feni wada egatumun ekama rasulullah sallallahu alaihi wasallam echke vidalen noye emati ko indi hamekani jawab liyedeni jawabakas beenun qurani hadis ka himene fas bay de degamyoti ilmu hoduma mage koshafi mihaka suwaruge dyumuge mage main Allah fasih koddevai denginga maseke deegge timwana diyon kola badalama timwana diyon kola gamyoti ekada efana ki ma boda digunu adi ma boda kuruwes no befuleke hataronu liun kologa mioti kit rasuda avharfulu leppumuge kurin wudu kuravvai mi masekkatuge emme fahu liun kologa mioti emme amanetteri bekadaki bi ummatuge nabiyai emma horiha kudimves masekken eke adi masekke de wara rangala nimma dafa soyam maakuran hawal kuran waane mihar miwani mihaftaagi fidawul niumaka hisaban adefa miyaduge fidawul sotiya daruna hissa kolanje huriha mawlumat mihar miwani hissa kon nimifa soge ummidaki miyaduge fidawul sotiya daruna hissa kuri mawlumat gaadiga tiya dariwarunge diriwulu rangaluko libigende mawlumatu tiya dariwarunge amali maydanuga hegotuga beenu koggen masekettaves wara rangala nimmalagi soya ಆದಿತದು ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣಿಕಮ ಫಿಲಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿ ಹಿಂಗ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿಮೆಸ್ ಮಜಿದಿಯುಗೆ ಕಫಾರ ಕಿಯಾದಮ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವಅತೂಬು ಇಲೈಕ್ ಮಿಹಾರ್ ಸೋ ತಿ ದರಿವರ್ಣ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಂಜೆ ಹುರಿಹಾ ಬೆ ಮಿಹಫ್ತಾಗ ಮಿವಣಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರೇಫಾ
ಹುರಿಯಾಕುದಿನ ಸಂದಾನ್ ಕುರಾತಿ ಮಿಹಾರು ದೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೊತಗ ಬೊಡ್ಫೊತ್ತೆ ಬೇರ್ಮೆನ್ ನುಕುರಾಣಿ ಸೊ ತಿಕುದಿನ ಮುಳಿಂ ಆ ತಫಾತು ಗೊತ್ತ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿ ಹವಾಲ್ ಕುರಾಣಿ ಎ ಹುರಿಯಾ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಸ್ತೆ ದರಿವರುನ್ ಕುರಾಣಿ ತಿಯ ದರಿವರುನ್ಗೆ ಲಿಯಾ ಫತುಗ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಾಣಿ ಹಮ ಹುರಿಯಾ ಮಸೆಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಾಲಂಗ್ ತಿಯ ದರಿವರುನ್ ಸೋಯ ಫೊಯ್ತ ಮಾ ಕುರಾನ್ ನಿಬೇನೆ ಕಮ ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ್ನವೆಸ್ ಬಾಜೇರಿ ರಕ್ಕಾತೆ ದುವಾ ಕೆದೆ ವಕಿವೆನ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. DPS Tele class